Voin hi kum thar roi the tu kan nia ani zong chun January ni thum sang ni som ni panga ania good trick ten ni baka ka tia kan Sikul kalna hlui government middle school 1 kan vakal a hai lai government middle school hi school an lepton lo wangin Sikul no pang muturan omri lo wa lai kotwela hin no pangin football ten lo khel ni kan kol ve la nga kan Sikul kal da ten tlai he school a pol nga tang pol sari tang ka zir thina chuan lai hianin lungpui awma kan no pan la he lungpui de lien viu thin khan ka ria Sialsuk middle school hi Jubilee Sialsuk middle school 1 ania Jubilee sang ka joko somli pat thum ye linga sang ni som ni panga khan an lo lo ma chumin kara chun Sialsuk middle school 1 headmaster te pucho pasena sang ka joko somli pathum atanga sang ka joko somli pakwa mi tichuan pulalu ta sang ka joko somli pasari tanga sang ka joko somruk pasari puar sang zola sang ka joko somruk pasari puar than ki ma sang ka joko somruk pasari tanga sang ka joko somsari panga pu h than playa sang ka joko somsari pathum tanga sang ka joko somko pathum pulal zui liana sang ka joko somko pathum tanga sang ni pariat pusang liana sang ni panhi tanga sang ni pariat pukelal ming liana sang ni pakwa tanga sang ni som ni pathum ania itu na yan puarlal biakluna Sialsuk patho headmaster in na oma lai kot hi kan Sikul kal na thina ne lunglan thak a me kal kol vel ni kan la kol vel don sinanga kan Sikul hlui ni hang lai hi pangin football lo khela hong len thak ka bagin ni pangin khel ve na sa thina ni a kot hi chan ve ai tam ma hi phul ni thina tu na pa la phul tho ma se a phul hi lo pan ta viwa lai hi kan Sikul kal lai chon pangpar huan thina ni pol ruk le pol sarin pangpar huan an nei thina ni lai hi na om thina tu na chun hi Sikul building lo ding to kulai te khu ka thlang lampang te khu Sikul hian middle school 1 hian in tui khok an nei thina sangadil khulai khu ania amara chu sangadil hin maintain lu tuk to lo niang an tram an lo chinga lai vel hi ania an chil phul zo to lo loma tiang tunlai chu sarkar school an no pang an tlem me ma thingtlang apo hian Sialsuk apo hian in English medium school private location en kol ta khau ma khanga khan no pang hin kal to ma zo kha helai hi office ania middle school 1 office hey yang te poi dang lam zo to helai hianin vào cuồng ôm thuyền hay vào cuồng có lục thiết toán này lại hiện hay dùng in tết chulo mà ở thang con tí room ôm thuyền á science laboratory room tu Russia mà này tí room mà gần mang đấy giờ này anh em mấy chục lâu mấy hay gần Sikul hlui này hay office tết po hil đăng làm được lắm to in veranda thang lắm hiện hello ôm to po chân đi xe Sikul thlang ti han en don sin tiang Sikul thlang te po hei chon pui kung ni chu ka mo ka lom le mai kan Sikul kal lai thanin sang khat zakwa som ko wa pakhat ko som ko pat ni ko thum ko lia he school en ka kala thing te ka kan phun na san nung hi anung hi tlem thilu to ka helai hin patlang ken kung om phei tok thina an lo tục thà long nghe mình hay bắt lần kiện cuống đấy chứ cuống một chỗ mà so thân bây giờ kịch toán nhang khuẩn tới lâu nín nó tỏ lòng mấy cho nên lại thấy cái cuống hay số lâu trăng view mấy cái school cái lại cho con lon nó sẽ thấy cái trăng lấy thấy là nào lấy thấy là
chuan helai hin thing thepalin ko kung te oma he chakhi eng thing ani ko thing sia eng mani chu ni aga chiang to lo helai thla te hi thing kan phun na sa ne nungaram hi om lo thina hei chon pui kung pani oma vau be kung alom nu la boka school thlang te po hi no pang han chil han chen fai tur nom to lo ni hei school thlang middle school one ni lai pol sari room ni thina lan ni em ka khelo helai pol sang ber room classroom ni thina ni school chol lai ni lunglen thak khop mai school lai hian thian te nen lim takin kan local thin ani school hi kan zir chhuah na ani Sialsuk school masaber pol ani primary school masad ta middle school middle anglo vernacular school ani chumi no middle english school ME school an tule chung te chunia hei kan la phei vel ani hi kan school ka lai chuan ti ve reng hi ngai to helai hianin far tru kung lien deuh om thina chu po chu lo thit to ya chon pui kung lo oma hi vau be hi chu la dam ani hi chon patlang ken kung helai hin om thin boka helai phia thing kung om ho kha vau be deuh chi hi lo om to amaro chu hei thil dang vau be kung triak thar te lo om boka chon helai gate ania amaro chu gate polo changkang ta cement concrete lang ne ke ni hun lai chun bong te ran te lu thelu na khan akang de ro khan siam an thing to in kan siam thina chon helai chu kanon la jing to Sialsuk ning put chan Sialsuk tui khur Sialsuk lui ania lai hianin Sial pumpin su thinan tia kan pi le puten Sialsuk ning put chan ania tu nai ro hi chuan in tui lo kang dewa hai thal lai ania tui ro chu hei tlem chu lom thowa hi chin ka kallam ka chun in su te pon lo ma hei eng lai vel hi kan phang kol vel ani ku triak kan man tiang deuh khan hei lai hin ming kher te oma rei to lama sin sang jagwa som thum pali pulal chunga sai lo ni som pasare thla som sang jagwa som thum palia ming ker ania helai hianin hei lungpui nuam deuh hi oma lungpui hin ming ker tamasin han en chin tur hi chuan ti pan so le pe da sang ka ker ve ni chu tiang vel chu ni Sialsuk ming put chan lui ania Sialsuk lui ti te pon kan soi thio me so tu na kan en zo tak middle school one government middle school one Sialsuk government middle school one so tiang so tu na alan dan chu ni lui hei na pen vel bor kha lung le lo tam em me kumin fur khanin ki ta tui khwa kama khianin oi meten len chunga chumi lan lei chun chu fur tui lian khan aron hor thata henglai kam zong hi hei le na chil ta vek me ni hi man ni khotlang khan tui kong de ro chu ti han hei om je nei do la kana han sim thale ta zo kha alang moi nai ta dewa ma phei chunin video ta ka lo na pui ta ka ni hei henglai na pen kan ti vel bor kha ania ai tui chu ala luang dem te ma ro chu atam to lo khop mai kan kalkol je langa helai hianin na pen tui khur kan bel chiang ang hei na pen tui khur po tui lo latling ani hi na pen tui khur hi Sialsuk hei aveng thlang lampang ho hi chuanin thalai kan choi ber te ni ve thinin atun ma chuan ge ni ngial po hian kan choi na sa ve ni helai hi na pen tui khur rei to khop mai helai hi hei tui lo tlinga tu na chuan tui choi hin om ngai to lawa pipe phian tin an lamea in tin in thum in lin nga in som te pon niang khan pipe pan leya ti khan tui khromi hi tuin lamea chu ba ka pc connection om to ba ka Sialsuk ka hian in tina tui connection kan nei vek to ni chu wang chuanin tui khur tui hi
kan mang lu tuk to lawa ma ro chu hei in suk nan te thil sang sang atan hian kan lamang na sa thaw tui khur tui hi chu hei ti hianin hei nan en ko langa hei hi Sialsuk hlui kam vel Sialsuk tui khur kam tiang heng lai vel hi han en kol ani e chuan thi lai a chak lampang te pawh khi han en dawnila thlir tur ti tama Sialsuk tui khur vel bor hi chu lunglen thlak ve hrim hrim a phul te a moya a nom thin nen leivungin min ti chiat sak zo ta ni ber mai hi hei helai chak hi tui pom na om na vel bor chaka hian Roman Catholic ten biakin an sadon an tia karala tanga ka lo hret ne hei banan lo phun uai to mai helai hi MHCP ho Crets Center an tia no pang nau noi deuh ho an enkol na hmun ania khilai ki an ganu di center pakhat ani boka chai ta tlang pang lo ni chho to chuan helai hi na pen chak zok hi kan ti mai thina he na pen chak zok hi Reverend Arlal Mingthanga Presbyterian Pastor Penson ta Sialsuk pa ani Sialsuk chon te koka an tia kan tia u te koka tui khur hai chu ani helai hi u te koka tui khur hi in endon chin tiang helai chu tui na lo la thakop mai ming soi na ka u lo me nga te koka tui khur hi hei tui na lo thakop me ya na pen thlang zo ka kang poi hin hei hi kang ngai lo thina tui an kang tak tak chu chunga khon kan lu ta no khat te hin kan ma ka tu na chuanin hei December arala January thatan ti rania tui na la thakop mai helai hi na pen chak zok Reverend Arlal Mingthanga tui khur te ko ka tui khur ani helai hi chuan helai hi tui khwa tun ma chun helai tui khwa oi ma tui khwa thlang zo ko ma khwa te kan ti thina tu na chun om to lo chaka ai lian zo ko ma hei lei vu mi om ner nur mai ni ang po chu ni sela kan thlir kol zelanga ti chuan nge chuk zong ten han thirila heng lai vel hi alung len thlak du rai khop mai Sialsuk homana tin tui khur vela ka wakala hei video te kan han siam vele dor ania helai hi high school basketball court thina ne tlai hin basketball court om thina amaro chu basketball ai ma khan football kan khel sa jok thina ni kan wa halin khel na sa thin ta khelai hun hi chu a chaklam pang khi ni min lo bo de chu ya alung len thak hle mai then dol lui te khain khel pui thin te mi thlan long ui mai ni basketball court thina ni football kan khel na sa thin jok thung ni chu tiang vel chu ni lampang ara le lampang te po thirila so helai muna hianin Roman Catholic ten biakin an sadon an tia ha ban te pon phun to ni khi lai chak khi primary school 1 ania engam chen no khan school no pangten tamlu tuk to lo nu khanin higher secondary 10 plus 2 kan ti class 11 le 12 te khan class kalnan an mong ranga tu no building an nei thaka wang hian hostel an mang chun zoma chung vel chu ni hi chaite tlang pang khi lam pang te khi thlan mo la kan mang chho ta zela king lai alang khi thlan then khat ta polan khi Sialsuk dai ko chung vel po hei lai di hlum so te lo omani hi mak hle me ya ta ina an khel vak to lo nge mani chuanin helai high school chho na ni helai hi high school hian quarter pahnih an ne pakhat jok hi puma do maten an lua pakhat hi lua tunge ka thelo chung vel te chuna Sialsuk lui kam vel ti hian an thlir kol ani hi an du tok le ri anga adang kan zom zelang high school lama ka chho don high school kal chhona step pa chung kan chho ta khilai ki high school gate talo nia ni om dan in zir lawa alang thim deuh hlek mai theini
ti chuan high school gate sira hianin thei kel e ka oma he thei kel e kum hi rei to sin helai hin hostel om thina tun main pudaro ke ma thon thu thi sak po khongam tia po khana zia ka helai hostel cyclone ina ti chia hostel no pang ho ta kha so lai pia son pi chi teng ki hlui oma ta chuan an vak biru ni chumi hostel sir che san thei kel e kum hi oma hei halola nung thak hop me thing hin dam rei thei khapa cái mà ni mình sinh tới hiện anh đâm ra do cái mà tụi mấy tuổi rồi nè, cái thì hiện cái thằng clear call liang high school chậu na trăng in lung lên thạc rụi rụi khóc máy Sialsuk hàng lai vel lùi cầm trẻ vel thằng clear call này Sialsuk high school get xuống cái lối tới lại hiện in vào bể cuống ôm thử nè chứ vào bể cuống chân lát thì cái phun tu James RL nụn te tiếng ta thì nó pun nụn te tụi nó veng chạc om ta hi tụi nó chân bung veng lằng va là này thì na anh high school cái line nó phun thì na lát thấy khóc mày hay chú vào bể cuống chú lôm to lâu ha kan sáng mấy mấy nị chứ Sialsuk high school compound chung ở cái lụt ta nghe hay building hi lâu eng tủ mấy môi nghe mà môi lâu thì các mình ta sẽ làm môi nó tục lâu high school dừng in thế hay thằng ta phải lâu thel trắc khóc mày hay rẻ rưỡi mày thung school anh lót chân lâu khai vẫn lung lên thắc về high school lại hiện sang khẩn giặc quá sum quá panga tanga sum quá pasari theng Sikul ka kala pol red pol ko pol som ka school culture na school ania kan hat fang don te ang kan Sikul hlui helai building te point lo extend deuh to a pia deuh hlek helai vela tang hin headmaster room ani thina ke ni kal lai chon pural kap thanga headmaster ani thina tu na chon science laboratory lo ni to ni ti chuan helai thei hi chu office headmaster office chu he helangai headmaster ti lo intar LDC room te oma chuan helai teachers room teachers common room ania Sialsuk high school han fang velang Sialsuk high school athil tam tak hret chu kan eka hret rang thin pakhat chu helai thlai corridor kan ti mai thina helai thla hi film hin tam thi ko patun hela tam hem ka hrelawa helai thlai film kan dong thina ni achan chu hei tuna pot thli lo tho tak tak le film lo lom reng mai hei helai pi chi teng ki hlui ania line teng ki ep chi a hianin step helai hi ni pui kholuma te chan film kan han tong an nuam thei mai ni hei thli lo la tho heu mai lo la ngai reng mai kan school kal thin lai te pomin te ra chuaka chuan high school thlang heng lai vel hi ania helai corridor phei hi chu ka hre chuak fo sin kholum deuh lek chuan Sialsuk high school corridor a thli film don awa cha khom vete ka ti film thu thin ani chu tiang deuh lek chuan ania he corridor hi lunglen thlak thele tu kan school kal lai chu ti ve chen zelila helai chung phe hianin zirtir tu room ne neng lo hianin chuar an siam phe a helai chung hi niam deuh lek thina ma ro chu kal phei thei thawa bung ro da nan niang karing kha kha kan ho tu te khan an siam thina hockey stick te khom thinin ka ria hockey leg guard ti te eng mo khom thina ni hei kan school hlui kan high school hlui Sialsuk high school hlui kan fanga tu na Sialsuk high school a hianin puar lal choi moya headmaster ania kan zirtir tu hlui thaw ania zirtir tu a hianin poma dong mate po a ma porem rot ki mate hote pi a choi te hoten oma tu tenge ka sakim tolo kan sei mei dona min lo thiam teu kan kal lo na te porei ve ta deu ni helai hi chuan helam pang mong lui kam sorry mong lui pan pheina ni helai corridor po lo zau to ni helai poizim te na thina helai hi ti hian kan kal don sin teang helai hian hei mong lui pan pheina hian thingril hi lom thina he thingril hin rei to khapa mana po video kala teng ga ria
he thing ril rei to gì kan high school kalma de an man to hani alo la ranga hei amaro chu pani pathum thing pakhat chu oma kalkai hi a hu purom de hlak mai the hian mong lui ava pan ava po he kong hian ka voin chu ka kal ri lo menga khilai hi chakhi kan til lang zo khilai khian high school chaka khian higher secondary school 10+2 kan ti kha awma Sialsuk higher secondary school ani arem le munakin kal ka han tum don ne hei high school chak side drain kan ti tui lon korpo a khor ngai lo la khor thakop mai high school chak phei vel te hi hei side drain hi thuk thei khop mai thina high school hi hen an kol fai khop mai mun ma te hi ya lo fai thakop mai lo mom ka ti tak zet kan sikul hlui en kol tu te zurtir tu le no pangte an van fak om em hei ka lim thla te pokhu lang ani ka ti hianin helai phei hi kan la lenga kan high school kal thin lai chuanin lai hi pol riat room ani thina kan classroom ani thina at to ta hin pol ko room oma ti chuan apia le songin room rok pakhatom phata chuan chumi to ta chun pol som room class 10 room kha oma tun lai ti nan tradition lan diem ka thelawa class 10 room a chuanin class 8 thon lut ngai lo ni za tur ania kha tradition kha an vong khopa an ron lut ani chuanin kan lo how thin ani te khang te kha ni tun ma kan discipline kha a that na te po chu lo manga nge kan lo ti thin da kan u te ti dang ka kan chom ve zela hei class 10 room lo lan reng ani hi lai metric kan zirna mun ania lung len thak khop mai Sialsuk high school chuan an do kan te polo dong lom to ni hi ke ni hun lai chuanin do kan ring single desk kan tia kan amha hin roll number in ziak veka class 10 roll number 1 2 3 tiang deuh khan Sialsuk high school kha alo chang kang khop mai hun lai khan desk roll number le class in ziak veka khami kha kan chang thina a chin hon thei te a chin hon thei lo kha a pol niam deuh lekin a kuwa ma ta khan iptek le khabu da lu theya chung ang te chu kan mang thin ani kan zirtir tu te ho Sialsuk high school a thok te kan lo advance khop mai veina hianin an chung a polom thu kan soi thar le teang kai ti hianin helampang hi tui kho lampang pan pheina ania babu veng te tlang nal te mun sam te hoina school an pan na lam ani ve thunga kan soi le soi nu lak don chun lak tur atom lutuka kan han la deuh thuk thuk ania helai muna hianin hostel chauka thin ani helai hian tuna chun zun in nge ek in alo to helai in hostel building kha thina khai Sialsuk high school khai helai mun hi hostel lai ka chuanin khothena ma tangin cham ring sum sui lam chip mui fang sai lam samlu khai tang tan ron thina helam pang kong hi hei get alo in khara tinga an lok mak mai se ka lon liam mai don ani hi get pon tang chon high school chu kan clear phei le a hei in kalawangin helai hian high school compound chunga ru thei thil ti phalne lo by headmaster tite high school compound chunga in khel phalne lo by headmaster tite en tar hei get polo changkang to ya maro chu rong hi engvut me hei India sarkar policy nge mani katia modi te ho hian in dam doin le school velit ti eng tuk reng me moi po ka ti lo ke chon na maro chu sarkar school ania sarkar thu khan zomanga ya ti chon kan thlir ko lang helai hian hei wau be kung ka chu lo la dinga na khar kung po lo la dinga chuan helai hian lum le kung o ma kung ni hei po lo la dinga helai hian batlang ken kung lien de thina chu batlang ken a kung lien ber chu to lo mara chu batlang ken kung dang ku pakhat patni pathum pali vel chu min ka ria helai hian in mak de mai chu lum le khat triak na sa theile to kan phun dar ta nge thi zo ta nge ka hrelowa helai lum le kung vel chu nia a kung po lo sang to khop mai ti chun helai hian in helai koi thuk tak ka de thina lo zal tang reng riu me a chan po higher secondary building an sak don khan helai hin kong an lai chowa higher secondary building pan chho na tur ani wang khan
kong hi an lai bel tila kong chak lama hian ti chuan helai hianin so canteen ni om tak lo ma so tun nu tak taka an sakania high school le higher secondary hotan canteen an lo siama pia sa tui kho khani oi ma tui kho he ni ta kho pui ni thina tun ma chen amara chu tui kho pakat chu khotlang kan nei ta ka hianin oi ma tui kho ti hena lar ta zo ka kho pui ani thina tui kho pa niom thina wangin a lian zo ka kho pui ni te zo ka kho te ni chung vel chun halai high school kong phei te hi khai chol ni tlai leng thin te school kal thin te khan in lunga ti leng ang kan la ni thing semim kung te po alo la dinge amar chu salam chu ka phei ri lawanga chak lama hian higher secondary building thar ke kan bel chi an high school chak ka chung ka kal chawa helai hi Sialsuk higher secondary school building thar ania samagra sumatanga sak nin ka ria 10+2 pol som pakhat le pol som pani zirna mun Sialsuk point kan lo nei ta alom khop mai a building an nei tha hi chong ni ni chong a noi berne chong thum ang ni chu a chong a rim thun chu chong ni noi berne floor thum ma ni chu helai hin lai chat phea a mol dung kha khuar ta viawa an kala chung chu lu thei lo mai the a theyanga ngin bel chiang do ne la helai hi high school chaka yana oma nge in ziak ti te po an chiar te helai hianin Sialsuk higher secondary school samagra siksa art stream building inaugurated by Pulal Ram Thiang Lima district project coordinator district education officer Aizawl district government of Mizoram tinia ni som thum thlanga sang ni som ni pali Thursday ya he building hi an hon ania a chung han lu vel te po chak khop maya ma ro chun kal tlat mai sia hei a building te po a fel fai khop mai ala thar thaboka yang lai te classroom nge ania he building hi chu katan tak po an saklai than ka kalan hon noi vai khat ma kala kal lawa classroom te pon nei nuam mel khop mai nuam deuin lo chei ro se helai school a thok da hen zirtir tu hen mei chi lo ve kan nia mi pa zirtir tu nom lawa kan higher zirtir tu hin fel lom khop mai a Sialsuk khomi ni lo khora tang ron thokan nia an fel ema an result pota 100% pass percentage an nei thin ani result ta tha Sialsuk ba ka hin khotno matang ron kal te po hin oma tin khodang atang local ne no po hi anom ve thin ten tia a chung khi office an yang karing pon hi sela lai valley classroom ane tiang building thade kan nei hi kan kho hi kan van ne lom tak zet ani chuan high school chak tlang bok te kha hi helai hi len lai chat to tun ma ram om dan kha alo dang lam ve hret ma ro chu dang lam thui lu tuk lo higher secondary building hi hei mun te la ro ang renga ma ro chu an han chei zelanga me cherwal zirtir tun ne an chei moi thiam tura nga yang an miss te ho hin fela chuan khu high school kha thlang akom thlang lok khu alo ni ta hei high school kan chuk khir le riang Sialsuk high school ani higher secondary building school building chu hei thlang lam atanga thlir ania ni hi hlim deuh leka alang eng lu tuk lo tiang hi thlang lam atanga landan asir zonga landan tiang ania hei ti hianin building thattak alo ama lomom khop mai eng lai vel hi high school chak phul mun ni thin kha building mun school mun nuam lu tuk mai alo nia hei roi te pon the thin ani yang an sahar ma an har hlui te polo ani hi high school hian roi te lo the mup thin ro se cho ei te hi thania cho ei khom thin hi chu an in lung rol thin an tia
chơi khom ngoài lối lung roll lộn tiệt xin chơi vàng in chơi khom hiền mình sinh cần nụi cần khó sắc hậu này hiền sẽ thu ta cái này hiền tiệt làm mình phình tết chuan hay high school chắc thuyền khá higher secondary school chắc anh ta này chứ khi lâu pool lúc to lâu pool chứ lâu mà rồi chứ thì hiền nên hayกันหันทีรังbuilding a try lomจังกายตะกันซิลสุกเล็ดเชฟเวลตันเทียมนั่นแหละฟินนับเป็ดเป็กชวนนัสกุลเราในเจลรอเซสกุลฉักเวลไฮสกุลฉักเวลพูลมุนในถิ่นข้านี่มีเนี่ยเราโบนัสโตไหมแห่งไรเทพูลชวิวถิ่นข้าเนี่ยให้ทิ้งกุ้งดิ้งตะข้าเราเล่ามาลุงแหลนทักคบไม้ชวนให้ไล่ทิ้งกงไฮสคูลสักให้มีทิ้งกงทิ้งไอ้ที่เล่นมุ้ยมีเขาอันเนี้ยให้ดินง่ายจนเราแล้วดิ้งบุลเวก็รอจนนิ่มเดียวพูลไรทิ้งข้ามแต่เราคิดอะไรแค่สอบบูเต้นเราเสียมาเอโก้คลับSialsuk Higher Secondary School สอบบูเต้นเราด่าลมครับไม่สบายเรามั่งจังกายเงี้ยรอเสให้ไล่ Higher Secondary Schoolถกตู้ติละจอไล่ที่ environment ละมันละน่าสนิทเนี่ยละให้ไล่ทิ้งกุ้งเตปอมาทิ้งพุ่นเตปอมาอัน plantation ชัดตักเราหน่อยเสละปังปาร์เละทิ้งม้อยตักซี่ที่หันพุ่นเสละเจ้าหนูมองให้ไล่ school ที่แห่งปอจุนีเสละกันละกวลเสียลังแห่งไล่มุนที่ high school ชักเวลรำคันเนี่ยที่เฮียนเจ้างูลุชาวอันนี้ไม่มองลุยนาร์แต่ขัดที่เห็นปันเทียวันนี้เราชวนรำงูชุงจุกลุดระวังเริ่มจ้างหุ่นกันนี่แล้วลุชาวตะโปกันละตุ้มมังหุ่นดันอาศิรนิสละให้ไล่ high school ชักนี่เล่นมุ้ยกุ้งขันนี่ไม่ก็เรียกกระสุนไม่เทียให้ไล่ทิ้งกุ้งที่ชาผูแล้วเนี่ยอันนุ่มทีนั้นเจนผูตู้มีซึ่งที่ขนมตะโลนี่ยังโนปังเตตินสวาเวแต่ข้างกันวักนัสถีนะสุดเตียงอันที่ดูตัวบ็อกซี่เรากันได้เวลที่ยังไงเนี่ยไฟเลยที่ตัวเรานิ่มเซลนี่ที่เบริน่าแห่งปอดซึ่งเสร็จแล้ว Sialsuk High School ชักตลางแห่งไล่ผูหมุนหนุ่มนึกตกถึงค่ะผูล้มลงไม่โดนนี่ที่สื่อว่างั้นผูล้มอังเตเราเว้นก็นุ่มแหละเสร็จแล้วแล้วเจนผูถิ่นเราเสียกันหันตีไงใครลุงแหลนทักขบไหมยังไล่ตีกันนกปั่นไล่กันปุ๋ยเปลี่ยนตอนนู้นพวกกันกัลฟ้านักเรียนเนี่ยไฮสคูลสักตีล้างบอกหนุ่มลุตุกไหมข้าในทีนะทิ้งกันเราพุ่นนะขี้หุ่งนะเตียวมาทิ้งม้อยตักแหละทิ้งลุตักเราพุ่นเจลรอเสตียงใครมาละตู้เต้นฝักออกมาเอ็นกอลหนุ่มม้อยตักแหละจังกายตะกำมันขันในเจลเสละติดชวนให้ไล่ฮีเสียจะมองหลุยนาร์ปันนักกงค่ะยังไล่ฮีนี่ไหมที่เฮียนกงมอเตอร์ลูทินกงอันไหลรวกตัวให้ไล่กรแต่ข้านี่กรก็มาเฮียนให้มีอัดลังปังเฮียนมีบ้องจุ่มกงมีซึ่งกัลนักกงเล็กรำหน่วยกงเขาถือนะตัวนั้นซึ่งกงเจ้าชลุตกไหมมอเตอร์เลียนป้อนลูดเฉาเทนะอังคารเสียมาแล้วนี่ตาเรามันก็ไม่อันสักไล่ฟูร์ไล่กันเดียกวางไล่กับว่ากันละถ้าลักตุมินก็กลักเลยทีเราฉันสุดเดียกแล้วตัวให้ไล่กัลเพย์ตัวเทียนเดียกเพย์แล้วตัวก็ตัวนั้นส่วนให้ท่าไล่เนี่ยปนันรวมตั้งครบไฮสคูลก็ตะกันเลยgovernment Sialsuk High School Platinum Jubilee 1952 to 2022 อันเนี้ยinaugurated by Mizoram Thanga Honorable Chief Minister Mizoram tinia helai lungphun hi Mizoram Thang khana hong ta chia lawa puthang te Dr. Arlal Thang le zokina honga he Platinum Jubilee lungphun hi monument hi ponghak lian moya MCS retired ex student ex teacher he school no hlui he school opposite tir tu lo ni to ina a sponsor ania hey Platinum Jubilee kha ani ni klasom pani sang ni som ni pani khan ro pui takalom ania horun pui an mang nge ni kami tum khan kami den chen khan anum kop me helai si ra hianin lang them o kan tidon chinanga mis government
Sialsuk High School headmaster lo ni to te pusilal kunga pural khuma puthang zola pulal du thanga puich thang khunga pusi than tluanga pulal khuma sailo pural kap thanga PR lal tran pui pu VV Vargis pu lal than fala pukap moya pulal somlina pu hemanta kumar das ti tenia an tran kumte chu ka chir chok to lo meng lo en thei thoin karinga ti khon lai hi headmaster tang to te ni government Sialsuk High School office ko ta tangin school building vel kan la kol le zoi zoya chuan a chak khi kan soi tong khan higher secondary school alo ding to boka hilai high school chak mun ol te poka building thadeu school building alo to 10+2 class 11 and 12 zirna school alo to boka hilai hi common room thin khan ya devotion te function kan nei na mun pui ber khan ni thina a building hi RCC lo ni vek to kan kal lai ka chun semi RCC a chhuat le a ban le a skirting chin kha cement ania then phe chu rang wa te pon skirting kha chung vel chu ani helai hi hei ti hian in office ko ta tang kan la kol vela alung len thlak khop mai sangkha jakwa samko panga kor ko sari vela khanin kan lo tual chai ve na sa le kha kan zira en zir tir tu te thanem ngai em min zir tir thin ani an ni zara hianin le kha te po kan zir chok ve theya kalom khop me kan zir tir tu te thok tu te zong khan lom thu ka soya ten ka school kal pui thin te po mitla an lang or mai helai hianin volleyball an khel thina kai ka cha ka khel ve ngai lo thiam lo volleyball beng te kham mitla oma lai pia hianin volleyball khel en kan han thu de thapan classic lai te pasin nilum ai pa te khan ni rem thei khop mai Sialsuk High School got vel hi chu a mun te a rema tlai len na sunday tlai te pen kan leng fo thina ni chung vel chu ania ti hianin helampang hi step kal thak na lampang khan ni helai hian hi mong nge thel ret nge mani kung mo thel ret ni hi alo oma hei no pang pani fel duk men lo oma thakan lak sak tiang anuam em anuam wa hei tilung len thak tu anuam mo thak in thak lo lang khom lo dak ro le tu tingin ming nadeli ni le Rebecca hei high school thingkung an lo lo na an tilung len thak le tak Sialsuk ming put chan lung ani hei lai vel hi no pang lam tlan nak me helai no pang hop khale he tai local tlaru le thak lo lak sak mon chu now ten ni hi engeng ti don no pang kan kom thlang no pang te kom thlang lo te kan nau te ha ni hi tha kan lai le to ke an wa han fel em thân ngồi in số đó là anh lâu theng trên nấu bằng rồi rồi trâu về thà cả lâu là này Sialsuk school cài khá nè Sialsuk hlui Sialsuk tui khur in suk nó mun pui ber mấy thìn khá nè nấu bằng in nó anh chị em thằng lai mun hết chưa